ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, uzakunda abana, uzakunda uzakira abashyitsi mu rugo na Mungu wa mbinguni akabariki. Bwana Yesu asifiwe. Reka noneho tuze kumva umukunzi wiwe nawe aze kumubwira amagambo ari ku mutima. Urukundo ndamubaha, ndamukundira umuryango, ndamukundira n'abavandimwe biwe, isigaye Imana izabimfashemo. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Bwana asifiwe.